siyakukholwa Thando Mahlangu Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila ngawe Thando Mahlangu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungapheli amandla amandebele azophumelela siyakholwa Thando Mahlangu Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila Lotshani Mzansi ibizo lami nginguThando Mahlangu indebele lihlakaniphileko nelifundileko bakwethu ningalibala bonyana sigadangisela eGood Life Studios nawufuna ukuzokuhlala lapha njengathi ufuna ukuvela kumabona kude nasimniningwana nawufuna istudio se-FM somhatsho sikhona ngale nawufuna ukugadangisa audiobook namkhana ufuna ukugadangisa ama-adverts namkhana ufuna ama-voice over artist nasimniningwana istudio somhatsho sikhona ngale bakwethu namhlanje ngikhamba noNqobile Masuku Akwande Mzansi lami bizo nginqobile ngwakwamasuku unaphenyani umntazana emanaleni othengisa ku R573 Moloto Road angitholakala lapho kuphela kazi ngiyatholakala konke nje nobuhle okubona bulapha buyatholakala kimi mani ku 0790847562 angiphose kumthando yes bakwethu namhlanje sikhamba nekutana sikhamba netsitsirimba sikhamba nengakara sikhamba nengadlangadla sikhamba nomdosi phambili sikhamba nebroadcaster bakwethu sikhamba nobaba Philip Mahlangu ubaba Nzimanzima the legendary Radio Ndebele Mkhathi ne yes bakwethu namhlanje sikhamba nebroadcasting 101 sikhamba nekutana sikhamba neactivist sikhamba nepolitician sikhamba nomkhathi balotshani Athokoza ngiyalwisana ninjani sivukile sigabuzana awasithokoza sigabuzana baba sithokoza ukwenza isikhathi nokuthi eze kuma story with Thando Mahlangu azosivakatshela nami ngithokoza kakhulu ngithokoza ithuba ngithokoza ukuthoma uzimo silondileko saphila ngithokoza nokufika e-studio eGood Life ngithokoza nokubona ubobo yes brilliant stuff Veteran bahle kangangani ba ngiyathokoza hey Ndoda isebatsho hayi namabereko phala manje mina mhlambe sengiyakarisa ubuhle bona ikudakana lo muhle nguThando lo yawa niyafana ngibone nabamdosa ngengubo edropini Thando bathi ngubo mse ubaba ubelethelwa kuphi ubelethwa ngubani ngithokoza ithuba godu ithuba elihlagwako thola nokuthi ngihlonipheke siyathokoza kuyihloniphe enkulu it's a great honor ngombana akusikanengi abantu bavuma bona uyafanelwa uyakarisa ukufuneka bona ngathana unonduvela ngemhlala emihle yakha isizwe yakha nesimilo mina nginguPhilip Mahlangu ugogo ngithi mkhulu wangibiza ngomhlamunye ngoba isi15 ekhaya ugogo wabona siphunguleka wathi lo mhlawumbe maybe angaphila and then saya wenda phela enyangeni lomsana mfowethu ngumncina mara nje umfundise it's a great man ngiyofunda khule ekhaya msewenza idoctorate manje sahlala wenda phela sahlaka ngidlala amakhondo wenda phela ayadliwa nje ngithengi rare khona mhlapha nje amakhondo la akasekho ni sahlala kumama lo wasiheleba ngimntwana kaNkulunkulu uzimo ngimntwana enhlahla ngimntwana amachegu ngimntwana elukazi esibudisi straight nedilo enkulu abezimama militant bangakala likani yamambala that's why abantu abangibuza usinde njani ku covid sinde njani ku HIV sinde njani no ngihamba no yazi
ayuzwa abantu bathi hey ebezimu bakuthandile mina nabantu noba ngithanda khulu abantu abeni wathi ukuthi nginengelozi zami izinengi 6 million ne betha ngiphi ukuthi indaba unyaka wonke manje mara ngibelethwa ngunalikera Juba ingulube kaSembelani Zembeleni yakubulamula uMagobo lami inkunzi silwako isizukulwane samakulungwane manje uma wathi semhlweni ngami angibelethe nge9 Masi umuntu angifani nabantu laba bachuza imkatha kwathe khula zakudosa 9 Masi ngadlula lapho bekwahopa ngesikhathi somhawu somusa sesihe somjamarelo amjamarelo okunikela umuntu somari into ezingazisiko ukuthi uzimnathi uyaphefumula uyazigedla ngavela Jesa Wow. ikhuwe kade ligade egeni lathi batsho ngenekanyana vele ngiyangakalala straight away bathi ngokuflap igama la Philip Lavo yalapho Wow. la kamhlambi labo yagogo ikhethe emkhulu la kamaniki ubaba wathi nginguyise maniki usondini itheko elikhulu labereka nonyabela from almost over 90 years yo lathi nabo chwa unyabela lakhupha nabafika emchuguluka labhalelo bese lalamele 100 years lasala balibeka thanda kwezithabiseni nje lapho banengikhupha amanyethelo ngithi bamkhulu mara bakhala bathina athina madoda la nabantu abathina bakanjana walibatetele mva kuvuka amawururu manje ungayizulu ngana kuba mkhulu engithilile ngaye mina na uthi sondeni neda ngibizwa ngalo buthuleni ngoba ligama lazilelwa lelo kuthi kulazilelwa labo isela amakhwemba banonyabela labo isela amakhwemba 3 for 8 months inyanga ethoba kubukezandla amakhophi inganono belethela kuBalagari apha sahlala ngakunotununu ngale lapha kwawelela bomsweso komngitana umsweso kwethu then sahlala kuhlanu kwemareyini ngapha sazohlala ePapuela angena isikolo ngakwaMaretse mara besingena changeisa nomphuthu kulosibili kuya wena omunye ukulusa kulosibili kuya lo umistress ethi wathi bona sine standard 5 wakhamba bathi nga orwenda orwafika ePitori wathola umuntu asasolwa yakho wakhamba nencwadi basithomisa phasi nafika ematrestina ngameza mstandard 5 mara ngazomthoma phasi ukuthi singimkhulu dathwa ngeclassini bengivela ngehla ngathi ngimde khulu ukuchaphekile kanti ngichiyekile ngiladele ngiyafunda nesikolo nasuka le sasilingi khuwa uDenese wathi ubaba bachoka kasingo jama ngepere ekhulweni uma sandukhuphula kuhle ukukhutshuliwe kamnandi ekhaya mzukwa kunesikhodwana sinenhlokwana unhlokwana ezihlezi lekhuphula kamalala baba ongolithengisa phetsha lithengeke baba umbona umkhalibo bafundwe ngumama umkhalibo unostokana udoctor bafundwe bomma ngithi orwami ngelithela unjani mara wendeketwa manje sasuka ke emaplasini emva kuba silusa inkomo zamakhuwa nelisakhele bakabine kwamsiza nebakwabani mara bakabine abasisekhona ematresti nabo into ekulu engifuna uyitsho ukuthi ngathoma ngaba nento yokuchiseka ngomthlago womuntu onzima nondo lithi khona lokuthatha uba ngoChristmas ngihatshe ngetiye ngiphose namatshatha ngidobhe namatshe khatshe nangehlabathi lidla ngisibisa kubode ngemva kwendlu uthi ngemva kwendlu lapha kulapha bekuyi asylum ukusithela okufihla khona no wona bekuyinto ezingene eliphezulu beyi-strategic njengani namhlanje mara ukubhodela ngalo ukusithela ukuye ngenumbeni ngehohometsheni ngibe namandla kudobha amanye amatshe phose kodwa ngoba ngoChristmas ngabo-10 ikhuwa liyafika windfall not vetfall laba abantu abangazukubhala mara bathi babhala ubaba kumbi inyoni yamadolobha windfall inyono moya baba idlaza lega 1947 manje ke ngasilinga amakhuwa ikhuwa ngeli labhala incwadi lathi nikela uma lathi uze sikhambe lakhuluma ngesibhuru esimbi khulu baba nabe edrobha ukuthi sitoshiwe baba wa 10 days ukuthi sithuthe bathi sebadarifala amadima lakade ngasimanenge badarifala no bafikela kusobengwabo baba ukhuluma naye sasikhona sibesanyana singazi bona kukhulunywa ngani siyathutha kwenza mara singezihlakaniphile singazi nokuhuka nokwenzani bese ngimsanyana lo nasuke babamsanyana lo abogogo nabathi tya ngithi bane science le kuthimula umntwana khambe kini mkhulu khambe futhi bese ngimsanyana umkhudlwana osela afuna ukuthi abe la akutinazele emangwelele
manje safika ematresteni umseso lo kade mbethe njengawe wena mbethe kuhle khulu mbethe umbhalo wakade ingana basanda ugoduka lapha ambro ekuseni bangabe kusula nomsizi nakuthoma wakho sitosi safika iPeter Skrala bathi kwamadla yedwa Peter Skrala yini lokho mara wasahlala bekunamadima amanye lapha sahlala inkosi yayiphethe Peter Skrala ngale minyaka wangumadla yedwa umntwana inkosi umadla yedwa inkosi yayisiphatha ngethaba wawujabulela ukuphathwa inkosi ngale minyaka badiri randa ngonyaka nganamkero sangena isikolo kwabhala emaplasini bala incwadi safika evusa abantu school thoma phasi isikolo sengimkhulu manje sengibhoreka and then uyazi ukuthi nedi mistress nangincenzela ihlo ngicanga ukuthi angithuka bengabuhluka nje ukuthi mistress uthini my mistress akona nje ngiyafuna ngiyamzuma batho wakuphela ndaba ukhona umzuma nje no mhlawumbe uzimo umthanda kuwo wambizela ngakuye ngazi mara nakhona mistress lo ngikaza bona kadathini man mara kasimlisi mistress akazima manje safunde ebusa abantu school besabethwa abantwana bangele sikhathi sakhula into embili ezicakathekile ekukhuleni ngamezi zicakatheke kukhulu uma usikhulisa ngekonzo ende kunasemaplasini uma phela 10 nathanda zakathi dwala lapha phakathi donolo lokuphila yana ka David wena wanyathile ukufa kwasala ukuphila izona umaluthini maruba baphela noma bande thandaza umsezo ngithi igama lakhe lekwa umabhande umsezo ohlala ekhaya omkhulu naye manje uba phela no nanginenkinga ekhaya urugula umntana romunye sekabhubhile or ini athi noma bande thandaza ishuma dwala lapha phakathi dono lokuphila yana ka David yazi le yangena nekancane chef yangena ngagcina nami sengithi ngithandazako nangibiza igama labantu baphola muzi nginalo mnibizo ngithandazela niwe nje kenti watch ngidali ibizo nethi ngiyaligegeda because ivangeli South Africa balifaka imali khulu ngaphakathi and kunabantu sele badlala ngalo kunabantu sebathi uzimungitshela izolo kupha 100 rand kupha 1000 rand kuba nini manje benza ukuthi abantwana bemarket namhlanje bachiya bo Christian inkereke zemarket uzakade bese inkereke lezi singazamagama zetrobhena God told me yesterday then abantu bayadliwa njalo mara ke iyawuzimo wahelebha uma wasikhulisa kuhle ngekolo yamambala nehlonipho nokuziphatha nesimilo esihle ubaba wasifundisa umthetho usifundisa nokuthi umntwana uba mntwana tot ubube mntwana khona uba umuntu understand sasingapho ikhothile nabathitheba ngomhluzi kuphela inyama idliwa abantu abakhulu sasingalwi lenilokhu abanihlephelele emhlophe lenasele sekuniyele kusuthena mpo bangasikinga mara ubodlani kade bukhona ubodlani yazithandwa engikubona uthi uyalwela abantu wenzani mthome ngokulwela ubumbano mara kuqale ichiho eBorithambo ubobo angayibiza ngepoor poverty not just poverty not ichono yomthago ubodlani obuhluyisa abahluyiso umntwana emrachana nobulazezwana akukuruka isikhume sokona ukuthi yale ichono le sadlula lapho thina abanye abodumezini bayifunde emaphepheni bayibone TV na ku social media kwakunechono emahlukwiso eyenziwa umuntu olikhuwa elimhlophe phezulu komuntu onzima abantu bekhethu kukhulu thina esichaba sekhethu kukhulu esinini okhulu sebasinyenyako esingaphana ngapha ematresteni ngangena isikolo ngaphasa ngaya okusa ngathi ngifika ngemayisho ngaya emakhosana ngaya enkolweni ezisematresteni wakade la then ngakhuphuka msinyana ngoba bengifunda ngibefunda ngentethe nembhado namasongololo nenkala so bengifunda kamsinya indethe noma ungayijugululela uthi indethe ujugulula uthi indethe inempondo bengengikapha ngeveke nami ngisiphasi standard bangecise
and benginombono ngithi ngoba bengingumaniki iqhegu elikhulu benginombono obuye bezimini emaqhegu nekhethu nengelo zami uzimo esamfundisa ngumuzimo wamambala uzimo wamaphakadeni manje ngaphasa isikole njengoba ngaphasa nenokwathi kosa ku10 ukuthi ngemakhweni khweli base ngoba mize edoba phasi mize ehlakako khweli base bereka edrobheni ngathina ngithethe ngumane olanywa phitshani bakoma ahlala eflaga nawujike ekhalamazi ukuthi wakune-SNS jike epareni emthini emkhulu yenza sihlala kwachaba ngolapho 10543 ya 10546 then ngathi ngithi ngiyabereka labathi standard 10 ngithi ngena ngapha emakhweni standard 10 manje nami ngangithi enagewerk mina ngifike edrobheni enagewerk ngabereka besilanini ufunda ukumesela nakosa kumesela kunabangiphala kuba mesela ngapha hayi khona into elinjani ufunda ukuthela ngithela bathi mina ngikwazi ukureversive umlakala ngiyawusonga hayi abantu abangisilinga ngithi ngirva ikhuphuke isikhafuleni apha ngiyakhuthuka idaka lakhuthuka thela inkolo zabo phansi bamakhuwa ngaphasa hayi indaba miyabhala ngakhamba ngayikatshibane incangange nawuvela ngapha wePinas River ujiye uthi ungathinge umbathu ujiye ngedleni ukhambe hlanu kwabo set class ikatshibane lapho ngafunda ePungutsha High School bakunabo machine labantu abapolitika lapha ngangena ipolitiki ngakho ukuthi ngizokwenzani la sahlaga nepolitiki kancane mara very ngafocus ngoba bengifunda kabuhlungu ngifunda ngemali emseme imali emthanyelo imali omcobosi manje hayi ingcema engizwe laba ngefini bathi ingcema nginanto enjalo incema nomcobosi yabona afuna ngemali ezomathunga enzani ibrugo lichabe ngibasithengela ngoChristmas kuphela mostly lesikhwama esisodwa ngoba ufaka unamune nechachacha negwinya igcwele ke magwinya besikanawo lapho bagwinya kade sithenga baterekete emkhulu bofaki ichachacha ulibhinga so chachacha ngithi ngileli bhebhene lamambala lemkobolo then ufake mhlambe nento ezibambili kuphela isikhwama sangemba namuntu ibrugo lakhehlelela ulidose kodwa ukhuphi enye le usale inye ngapho then ibrugo belithungwa naphezulu komthungo lalithungu ngene bese ngananhloni and ukuthi ngigetse zamahlalo wela amahlalo umuntu omduna msekho semadombo lamabili ngoba akunanto ekulu kangaka ungabe uthi mango ngemva uyamdizela ngilaba bangasiba badunaba bona banemango ngemango yo omunye ngilo obizihlamba lona ukhamba undo kasenge uthi neminye nayo nokho mthuthura neminye imthelana lenayo ayika into kanje kangako mara ke thina bese ukhamba ngegijuzi ngaphandle nganamgero ngezwa gijuza vina amapholisa abangezwe bakulandela bakuhleke benzeni bese sikhamba ahlala kulapho sikhamba ngaphandle sokuthi enza sanyana phapha namahojana yavuma ngaqede ePungutsha ngabanjwa into yevangeli likaKristu yakuphilisa mara la ngibamba kuhle ivangeli langathi isikhenu kudlayela uyosidayela uyihlosidayela langabamba kumbi langibamba kuhle langakha langikhulisa ngase ngitsho mani nabantu abatsha nakuwe thana ngoba wena uyakude ene waliphatha kuhle uzasiphatha dokhona sinabaholi nanje mse sinaba abaholi bakhona abaholi kunanjalo ene ngase ngitsho ukuthi namhlanje thina sakhe saphathwa amakhosi abomagodongo yabona abonyabela lakhe saphatha tot namba nje la nasisikwandebela kwaphatha amakhosi ngwenyama zekhethu kwakumakhosi amabudisi khulu mana nombono ene sasizwana nenitshabe ezinye thina uthi inkosi nayibaleka ikhabo zirarile khabo le fike lapha sifile siya-accommodate ngamanye amagama siphe umseme sindlalele ngaliphi ukudla iphiwa amanzi okusela ilale kamnandi futhumele idle benjani besiphe nomfazi umuntu okhamba bekaphiwe umfazi umuntu kade ahlale bakhe imphe nesitande ngapha ubhadela i-random sistane onganamraro manje-ke ngangena isikole evusa abantu ngangena ePungutsha ngaye eTeflop
Ngakawuphi nje kanti nabasixotsha ka. Afika le ngangena bayacula bagcwala istadium. Yacula ngangena lapho. Bana amapholisa la akhamba izinto ngehlapha sithi izinto babukele kanti basifota. Ngavela nabanye kade balilela ngazi bekulilela bengakuba mafizi masifolo bakulilela into anyanyana man. Ke ngimbamba uMashi 3 angixotsha. Yebo. Ngarejistara eUnisa ngangafunda unyaka lo nabathi nona ungafundi kophela umuthi isikhathi. Ngabuyela unyaka omunye ngafunda eUnisa na degree yami ngayithola eUnisa. Ngarejistara ebizwa ngani Johannesburg. Johannesburg University ebizwa ngeganya la ka Rao man lalithi Rao something Randse Afrikaanse something yeah. Manje ngafunda lapho ngangezelela ngathole i-honors then honors inonyana ingcono kune degree la ngithi then ngangasafunda ngabuyela eUnisa ukuthi bangicisha ukuthi angifunde ngaqhubeka ngepolitiki ngabereka emakhweni ePitori ngabereka eLiver Brothers eBinoni ngabereka eDerini estation mina kwebudisi ifuna ngurumela ngoba then ngathi nasenginesikole nyana kancane athoma ungena ngema-ofisini ke athoma ngabhala izinto ke kuthiwa bathi ngibereke dispatch esifika kuzibatalwa ngimi neziphumako nama-damage nani ke lapho kusofunda fundeleke lapho ngibona kuphela kunanto ebudisi egugako Ngiyavuma. then ngathi kanti kuyakhoneka ne ngachidela ke efundweni nabo ngachidela mbanyana ngezwa bathi kunekulu ngathi ngikhwele ngestimeleni ngibuya kwaMani eFlaga kwamani uFlora uMatina Thabile ngathi maferetla umani uFlora wendi kulesibili kwaNdulu kwangutini manekra khoyebereke CSII ngafunda likhulu kuyibabulande ngathi moya kungalala ngoxolo then ngakhona isitimela ivaya Capital Park nawazi isuka ngeMamelodi uchingalile chika ngetrubhe nayi risk ngele Hatfield ngathi ibhodanga ngabo Capital Park ngale ngabo Keshina ngathi ngikhwela lapho ngathola umfundisi batsho uZulu Steven Zulu wayikhonze Alliance wayifundile ahlakaniphile anemdlayi mahlanya napenyana umdlayi mahlanya wathi awufuna ukhatsha na athi ukhatsha njani ukhuluma isikhulu mayimna ufuna ukukhuluma nje ngitoma ngikhulume nje ngitimele na abesana babandongomani tingisamandongomani lihluma yini abesana bakhamba ngesitimela bachingelena le hayi Gauteng hayi imbani yenu leni isitimela sikhamba kaptaka isikhuthukuthu yeah sekhuthukuthu akha umntwana ekhuthukuthu manje ke saxoxa uZulu wathi mara ngathi ngithoma wathi no wena uzukuthoma nje uzokuvula umkhathi weSindebele mara umuntu esemfuna msinya mfundisi afuna umfundisi one matric ne degree nencwadi yokufundisa ngathi ukhona ngafuna ifona manginefona nyane nimacimeza mara ine belu bela iyavulwa ngile le ngasidudule kulezi mbayibayisi yena unecetshana phela la uyagulula uthi then iveza macime tsanya inatsingeke ngalokanza ke ngathatha itelefone umfundisi loya kwakuno ahlezi nomunye bathi ngimabindisa wayindoda enesizotha ngiyavuma ase FM lethi nina bekunene kumbe nyalo ukutheni mbamba ya mabindisa wayibuya kule gwala nje sibiza ya manje wena Thando uyazi ngibuza indaba ebudisi la lezwana ngomkhatsho bengasikima khonokho ngabuzisisa manje ngafonela umfundisi umtheni umfundisi wenchaba wathi Phili are you sure but man of glory man of anointing I'm sure very much sure yeah what no unamanga Phili Phili unamanga man yeah umfundisi wetangwiza kamnandi muthi nangu umfundisi wangihlonipha bewaya ke bekhabo omkhulu enezulu langifika ngithi uBrian kubi that's the man engizamcala ngingathi ngifune ke abo Kenneth Hagin ngifuna abo Billy Graham ngifuna abo Morris Serulu abo Lower University Oral Roberts abafundi ngafundi incwadi zabo bengababona nangamehlo angikhulise emoyeni unenomuso ukuthi ube yimbishimishi pasawula bhaza kazi kube ucopho bungaka
enye into amadoda ayasibetha ngase ngihlebe ne amadoda athatha umfazi la umsesondweni then ufike ukudishana abangani bakho udisheke ezimakhasi hey hayi fro yami lapha hey hayi grade fro yami lapha le bayafundisa kuze uvakathi kuyafundiswa kunama seminar kunama workshop kunani bayafunda after 12 years umfazi umbona uyachange manje uthoma ukuba solid straight nakhuluma ku concrete questions indaba ezikulu esibhisi zamambala ezibeleleko basikhuluma umfazi lo yes uthoma uthi uthoma uhlangani bakhulu wena kodwa after any 12 years umthatha umsesondweni umsaka usemina umseconferencini umsaphi kuyafundiswa kuyahujululwa kuyaphenyululwa kuyafunisisa indaba ngibona ngithini lelo uthoma umfazi la kukwami la lenjiki wethi tafula go indoda la kuba waphikiswa umuntu lethi uthuswa igiant engedlina le kuwe yakudisela kuzabo umka Obama ngibani unontona nomhlelo uMichelle ya kuzabo Michelle uma uyambeka ngaphandle uyajika ujika kanti kwendaba kanti ngaphakathi apha siyabuya bona straight nawuthi papa umfazi uzawathi qualify ukuyapi qualify in qualify angikhulumi ngonomoko lapha ngikhulumi ngomoko somari umnalo nongaziwabona ulelephi uvuka kwenza njani khuluma ngomphazi womuntu umntazana ophileko ovuthweko osazi ukuthi ufuna ukuyapi ngekusasa lakhe madoda thana siyasikima yo thana siyasikima mana senamba ke siphungula ehlodweni apha ke sibuyise ebuye ngane ndaba ephaza bayafunda ngemhotheleni apha uphekelela nguwe uyambona nomyeni nafika unangu uyangena nanje mina msingisaya ngifike ngihlale ngithi ngilalele fanele iFalvanteni vane ngiye lapha eDorongoba bangifike ngithi ngilalela uphumfundisi sikusimu umfundisi ongumama abeke indaba ezizwakala uthi uyacala mara umfazi abantu lo mara ubisi madoda mara ke ngilise ngibele lapha yona diskolo saphela ngantokaza manje ngathoma into yipolitiki enhle ngibena ngilichahliziyo enhle kade bekosa bathi lichahliziyo la kwaNdumba yithi salwela into ekhethe bosa from 1971 angifika eMatrixton bekhuyisa bosa imlodo road le mnana wena ukhanje ubuhle nje wena imlodo road zakuwayikhamba iseyihlabathi iseselibudu ibizi gerebula gravel road understand yazi bo ungathi kudala namhlanje umango ekhethu umhleka ngani dala nje amalanga la bekudlala bakhethu asiloyini bebadlala asikuloyini umuntu odlula kubuye eJan Fest batho hey wena umatobile kuyina kutukamulo hayi ukutizio thina sidisi nethi sinyazeke ngoba abantu basimonakela thana thina sibe mandebele sibe sisizwe sibamba nezinye izizwe bese i-challenge kwaZulu straight just emavini bese i-challenge yes and ngisabheja ngithi sikimani bana bethu ihlotlo ibekele isikhathi sayo singaphala amakhuwa man ngiyavuma amakhuwa emva kwedina bokuteam face bathiya bebawele ngemanzini inhloko ilanga lokudakwa lingolosithathu ngosithathu badaka bebawe umuntu uzithumela esitubhini akabona ukuthi kuphi ngoba uhlabile ubudlile mara mhloko nabafike again 1 hour baqedile uzimo bezwile god here danki oskhana thina thandaza besilale khona lokitibelo sokulala khona man all night prayer thandaza niqede sikibe sokubereka ngiyavuma unombhalo othi into zethu zokudliwa babantu okukhamba nasingatshetsiwe bantu bekhethu sitshaba sekhethu mina ngibuya kude ngisatsho namhlanje ngithi sikimani nikakarele ukukakarela kusuka ngoba uvudisana nikugudlele walizandla ukugudlele ngamandla singe phambili uthi sizokufika we will make it yes until we win I love the voice where sizokunokaza ngombana nasithi batsho siyalila then nasibona abantu basithwenya siyaflathela papa ke awamna yela sami nisuka lapha iniyaflathela unyabela neqhegu ngithilele ngalo bajama
baya phambili baya phezulu kwamakhuwa phethe inganono 8 months amakhuwa buyele emva baba betha ngendlala that's why indlala ngisaba kangaka mina ubo lo mzabona ubo uhlala endaweni ehle kangaka oh yeah wenza sikhunda le ubo bakasaba indlala yes and ubo buqaqade wayokufika ngesikhisini ebumnyameni na ukhambe esigodini sethunzi lokufa yes unami wavumbuka yes manje abantu bekhethu ngiyaba challenge nasi role model enye ngimi enye nguthando enye utate kwaMasuku lo into yefundo ibaluleke khulu qakatheke khulu kwamambala and mbala noma uhlakaniphe njengami nje kwabezimu ndofunde cala mina ngagcina ngiseStellenbosch ngenza i-diploma i-masters wow nge-community komphakathi ngizwa ngitshela litho komphakathi abantu umhlanga wabantu nanje muzikhambe indawo zangemredili lapha kade sithi kusemathanjana kade ngakhamba indawo zekhethu embibana apha ngakhamba bomagumedzwane ngakhamba kusesebodla kusahluwisa hluwisa khulu ngakhamba abo-Valfontein ngakhamba abo-Thabana ngabhoda ngajika emachirini emaruthubuleni ethulani kwaMagula ngadlula ePietersburg ngidlula emaruthubuleni lukwazini kade ngiyaqala ngenkosi lapha and kusesigodlweni imangwana le ngiyangesigodlweni ngathola kusahluwisa indlwana zokuthumela mahluwiso ngathola indlela yakhona umuntu mdabeka ikoloni la akhambe ayokuthi koko yes Nkosana akakhona ungena ngomodoro imodoro omutsha imodoro ngire 50 nje ngiyokuthenga umodoro namhlanje 50 first car yes wow le itraga le ngayithenga ngoba ngichatha imakhweni after 51 yemodoro ezi zonke nje zangizistolment ngaphandle kwale nejethenyile wow na umuntu ubereke ngamandla manje ungasaxhaka njengathi siyavuma and iBhayibheli lithi ungakhambi ngendlela ozengayo akukuthele endleleni yabona iyadurubala yenzani yakubuya yachelela into ukuhamba lapha no sikima wenze something bekuphila bakho engcophelweni ezokuthi madoda kusemtarini ngingawa ngingavuka risk strategic risk uyephambili umthembu uzimi yes amatheko ekheni nabathi umntwana lo wathandwa bezimo bakuthanda nawe ucala nje bezimo bakuthandile sibe bathi ingubo bathi hey bakutuka sokwana lingasagodukeni oh ilumsana i-trademark yakhe manje ngesamkhona lithanda umbona kambathi ingubo mina ngibona ngathi iyamfanela nokumfanela kambathi ingubo yakhe le sizani trademark kwanje wabhalela abantu bevikili bathi hey ungavikili ungathinti ngevikilini ungenzini wakhafula umsana wakhafula yo namngeza msafika la dathola abantu sebabhadala ngiphethe isibhuku sami ngiyavuma nesibhuku yazi ukuthi ngathi sala lemsuqweni sala lemntwini yo wasibhoda kathathu ngamaphulamphula wasibathela nje isibhuku sakanzima nje phela mntu umuntu aterimezeke umumile ungakabhethi umumile nambeki iduma khona liborokeli ihloko le manje ke isikolo ngasiteta ngina i-masters i-diploma i-masters safuna ukufunda nje legal question ngafunda half ngina 23 courses LLB zangayiqeda ngijimela isizwe kwaNdebele ngangena ngaphasi kobukhosi bakwaNdunu sabereka sinamakhosi amaningi walitho kosoputukwana napha kaTshibane ngaya kwamana lapha sasikhona kunabo umhlonishwa umbedle ngani ngenyama ngalesikhathi enhle kwakubusa ichegu nasibesana kwakuthiwa ubamkhulu wili ngiyavuma ya umbongo ubamkhulu wili babusa kamnandi anonda khamba basigila kwaMabongo emthambothini konomjahele khethi konomjahele manje sangena ke politically briefly politics yathoma nafika lapho ya interceptwa ukuthi kugwinya into yepolitiki wangena ipolitiki ye-ANC ngayithoma iflaga yangidoshisa emhathweni hey yama ngidinga ngangena emhathweni ngendaba umhathweni estimeleni le ngabhala incwadi ngabhalela omunye umsana umsana wangitshela ukuthi no ba advertise kuzoba ne-FM seyithomile mara ihathi ekuseni nentambama wathi ngaya khona emhathweni siseminari lapha hlanu kwestation phela bantu umkhaya manje umtserano umphaze kuwa bathi ngusizani Suzan Rubani ngathi wena mphaze kuwa queen what no
kube waba ngutitshere kwaba yini awuzaba mkhathi ungabi umuntu somari ngathi no into ezo zonke njalo ngingizwa mina Jesa. kwavela ikhuwa bathi nguswati khwala kathi vezimana kathi ngingumandla Philip Mahlangu ngibuye bisikali matresteni kwasimembiwa and mina ngizorhatsha no mara kunama interview on a road nani ngathi no khuwa ngizorhatsha mina wathi uyakwazi ukuhlathulula freestyler translate ngathi khulu Jesa. wathi uyakwazi ukukhuluma ngathi ngikhuluma nje ngikhathi ibholo nje Yeah. wathi no khathi impera ngathi yathakanise president samahasi si principal boy yini hey ngazikhohle izimpera into sengizibiza soma isipanyanga wathi no ize interview phambi kwakusasonini ngeke ngene interview ngafika lapha ngapolitika ngabo Tutu nabo Busaki nabo bantu bangijabisa bathi oh boom FM lengiyamakhuwa mina ngimakhona bangithoma ngikhuluma intheleze politics Okay. baphuma ngajama ngaphandle ngakhuwa yo Yeah. bathi nokhambe ekhaya ngathi ikhuwela nalizako sokathi wena khuwa cala man ngiba ukuthi ngibuyelele ngiza kukhuluma kuhle izinto ezibengizikhohliwe indaba wathi indaba yani right wathi buya sebrongoro nasuka ngathi aha uzobe ngikhona sayehoro community school primary school ezithobeni ngangena wathi no wena ngithomi ngawe wena balele uyakhumbula nengathi iye ngibhalele manje bengakebhalele ngithi net message la Yes. wathi ya sokuphithuba ke ngangena ngapha kwakunofanele maybe khulini lide somphawu wathanda ukukhuluma isidebe wathi mandla ngathi yebo makhosi ndafuna ubrotho mara lo burotho bengobunye lo burotho Yeah. lo burotho bebuchashiwe ngaphana ngapha echashwe ngathi buyapitiliza Yapikilithi. yeah Yeah. ngangena ngathi mbala nangingenako lapha bathatsha ibholo hey ngathi ibholo ngakhuluma ngabo Jomo nabo Thile Dladla nabo Samora Khulu nabo bani ngakhuluma wathi ngempilo ngachaza ngempilo wathi yini okhunye ngachaza ngomphakathi ekhethu amakhosi ekhethu nawazi ngabala balingonyama zekhethu azibala bathu thoma ngomkhephula ngathi khobongo ngathi ngiyabela ngubani lo uMagelembe ngubani lo bathi wo ne uswart labo wathi no como se llama kansi ngathi Yeah. God my God That love of Hallelujah. yeah ngangena emhathweni nangifika ngemhathweni kunabantu beunion nabantu abaphikisa ukuthi kunabantu banasifika ngasithola ukuthi umuntu onzima usadla yedwa ecadi usesene levy truck yedwa ecadi ngathi angeke Yeah. ngeke yini kuzokuvuta ibhomu nathangisa umhlambuluko yokhwana yomuntu ngizangena ngapha Yeah. bathi kanti le ngiyamakhwayani ngathi hayi ngifuna inyama le yangapha bathi bathi ngidla ngapha mina kanti ngithoma ichata bangicupha bangibeka ngathi ngisesaniside ngikhathi ibholo kwanginoqhawi nekhuwa elinye ngazi i-4 fari something boxing kanti andikoba libethela khamisabela kekenisa ekhuwa babuza abakhathi ukuthi mbala ngitshwile nabo ukulalela icassette emkhathweni bathe bakithi bakulalela into leya afumanisa ukuthi mbala ngishile la ngibiza khona ngiphi warning nento bathi ngikhalima kokuthoma angikhalima ngathi umnye wathi rabhela wena uzokhamba Mahlangu uthi ukhamba kuyapi Yeah. sabi chiko yaluma chiko kule ngechiko hayi ngilisani ngechiko yana awambala ke bangikhalima kokuthoma kwesibili ngaya kuWinnie Mandela mhlephe lo mfazi ngaphandle kwepolitiki bathi ngethi kuyombukela nje hey ikhona emhlihlukazi sayo ampuru wayesemaphokweni ngendanga ne ofnganeno yayintanga ampuru ya 62 ngendanga ubukhulu bakhe mhlawumbe wadlulisa ngale minyaka nangiuthi umuntu odlulisa kwekhabo oluka ngolohlobo yaqonda awambala ke siyombona ke esikoleni amasotsha agcwele amasotsha aphethe izinto so ingudugudu enilori naba kanti siyafoda baba ngihlale October ngaze ngingakisi 5 ngibani unyaka lo ngihlale ndamba amanyana bathi no you must come tomorrow uze ngo9 ungangeni estudio mara bengathi manje bana mathambo zomlembelela umkhomba banganidloba ukuthi ngijahele lokho akithi bathi ungangeni idle ofisini ngo9
Tathi Lumbami ngale minyaka eyi-4,000 ilumba khona 4,000 ayisise imali ngesikhathi sethu baki wachamia xwayisa lapha amadoda angayithenga 37,000 hayibo awa ngayiberekela ngayithenga installment estance estance mavikili ingathengisa amavikili ne bobo ngayithenga estance ayibhadela kancane kancane wangoyikhona ngonini wawungeba mbuso wawungeba awa bala-ke ngifike-ke ngibophiwa leyo ngihlezi angithanda nobucebe yabona kula ngiyabutha budala nje mnami ayikazi insimbi lapha ezididi ngathi ya fika bathi langena ikhosi wathi wahlala lapha wathi unayo i-first warning unayo i-second warning yemuthana hawu baba-ke angangizwa kuhle ukhweli bona lithini ngithi kwathukiwe so and bese lesinomona ngithi amaposikadi ami kade agcwala ikamura elingangaleli kabili awodwa manje-ke bekunemonanyana kunani kwathiwa bathi nobufakazi bukhona nabahatsha abanye basayinile la omunye wabo umngane akho omkhulu usayinile naye angifuna umtsho abantu abakhe bazangikwatelena selalala nokho manje bathi right yemuthana bathi ungaye ofisini wangena amakhuwa amabili bathi come ngasikile angibamba ngaphandle ngapha bangikhuphela ngaphandle safike eSilverton safika babusamahle kangani nganga ofisini nganga ndawo ngachila umbamlenge yakhe ngala ngithi lumedurako le bathi into ichiye ngapha sakulethele ekhenu khamba ngehla ngenyango ethi nganamali ngafika lapho ngathi ngezwa kudu ngathi itrain ngapha ngachenga itrain kwi-station ngaba umkhadlana omunye wathi hey ninakineselo mona ada ungabi manje amanye lapha bangikhweza ngaye eflaga ngehla ngikhamba ngenyawo ngehla eStefabrick la igcineni ngaya kumani ngafika umani wafika wathi mabuthi yini manje ukuthi uqapheleni yini ngokuthi ngisazokhasha wathi nobakhala banomona bangixosha mara mntakadade wakhambe ekhaya khupha imali khwela ngaye ekhaya ngathi ngokuhluyisa la mina yonipolitiki kumasibiti uyangakhuluma ngathi iphaseli lizokutshentsha ihlugo lokho yes noma lapho ngangena ngamandla ngethe besangenela amakhetho besabotshwa ngayejele angibe ejele ngabe minister ngihleze khanokho nabeza nge-state of media bese basicabulile bese sihleze ejele khanokho amburu wahlala isikhatshana ngitothe emkhathweni ngihlala ejele nangivumbuka lapho ngavumbuka ngena ngeparlamenteni vumbuka soyiminister nangivumbuka ngiphuma ngejele ngiwe emkhathweni ngiwela ngejele bangibopha ngithi basigijimisa manje ngithi ukukhetha ukuhamba nepolitiki makho kansela ngibonile angilandela lapha ngikhuluma khona nemkhotheni apha la basihleba khona no revolution yaba ngabotha bangibopha leli police stage eSiyabuso bona boboleza basiluma sinabo umuntu omunye bethi ngifana imlapho wayengakayena bani bamlume kunjalo umuntu amathumbu nami bangilume ngene ngibuya baluma nomogeni umkhadlana omunye sasibothe naye baluma noKabini uKabini abotshela into wrong baluma nabanye abasana bebuye ngincange intwana lapha nompopoloza kwakungathi kuphuma ingoma kwagoba salunga ubusuku bonke ngathi benza ngabo mina sinangubo ngaphuma lapho salwa savuma ngemaseleni bathi hey thulani savuma basikhetha sasala bangisenestrum ongaye Witbank esuke Witbank sastrike sinabo Timothy nomntwana kuSimakhosana hey class nana kwethu lale ngoxolo uyo wenza ukuthi ngihlonishwe ingwenyama ilanga uzwelithini ngoba wayakhama namle athethe udada bomlama ngendlini munyi ichidela nebeleni you understand wangihlonipha ngathi ngibereka lama minister we-ANC athi ungidelela bathi awuyi kwaZulu awuyi le project not going minister omunye wenyawo ezingaki mara nje sizwana sela i-MK bathi awuyi going nowhere must stay in the office Mahlangu ingwenyama nafika le bathi where's Mahlangu bathi Mahlangu uyahlupha loyo tsheja lo uphi ingwenyama athi asithoba umhlangano angakafiki minister aphumela ngaphandle wangifonela bathi Mahlangu wenzani manje isilo khona manje siyakufuna la sikwazi ukuqala ukuphi funeka la ukuphazima kweso ngayigoga ngithi nabathe
umsebenzi makuthandile mfana ngitheni unengelosi enempiko ezikhomba ezimathupula kayikhomba ngagijima ngangena e-airport ngafika lapha ngithi ngiyabhuka bathi umntazana ufone e-ofisini ngikhuluma ngithi book any flight out to Durban quick wayibhuka ngingena lapha ngingena ngikoloyini ngathi book ikoloyi le and bangithathe bangithwala ubuke ne-traffic bangi-escort funa ngibenyama manje say above the minister ngithi ku minister minister sengimba nje fika lapha ngakhwela bathi British Airways ngithanda ubufly bangaphandle ngithi inento leyo ku egocentrism ukukhanukela abathanda into zonke nje zikhaya beregela umkhayili ngakwethu ubundebele bethu nobunjalo bethu nobudani bethu nomhlanga ukuthuthuke thina ngangisakhetha ngathi British bathi yabo ngangena athi ena ngithi baba wathi uJesu emafini nangifika le welikade ke sengikhuluma into eseqadi nangifika le ufly uthumbusa amafu adlulela ngala ayi uJesu wake kodwa uthi ungaphetshiya vyere bese ngataka zokuhlala ihliziyo nomuntu yo awa ngafika le ngalenda bangiguga lapha nang-escort wi ngangena ekhongweni nangifika lapha ingonyama yasikima nangumahlangu mapho asikima elisana umntwana kusugidona hle lathi awuqhele mntwana enkosi awuqhele ahlala la minister athi le kudele abasembi baza kuba phambili baza kuba ngemva osemsamo story zakutuka la yokutukela eminyango ngangena ke lapho umbereko wathoma abaphazi bekosini bathi siyabonga ubamahlangu bekeza la namaphoyisa basikimisa amaphoyisa lo bekasebenza kahle masifone ubamahlangu belibamba ucingo mangalibambanga uzobuyela kuwe ngaphambi kwengwenyama nominister awa bebangipromoter ngaba i-major general wow i-guest government is chief director level from brigadier major general then saqeda lapho bese ngibuyisela kiyo ngoba ngicabanga le manje ke ekubotshweni kwethu nasiphuma lapha sakhamba nabantwana bekosi bobayili umntwana wenkosi omkhulu bengu-Cornelius His Majesty King Maisha the Third ingwenyama Maisha ilanga obeletha uMabhoko khona the third lo then ngingasummarize manje just to say sabereka ipolitika kwaNdebele balwa abantu basithanda thina sihluke ngani kunabanye laba bobugobe laba ababereka nokulelesa nokudima abantu izinto laba basihatsha ngeCovid ne-load shedding nani laba thina sasithandwa umuntu sazi umuntu sihlonipha umuntu sikahanelela lobana sitsheje inkhuluphelo zabantu and we articulated those aspirations bamambala understand yes sabereka nakhe abantu bathi umbuso wama-treste mbuso onganambereko mbuso ongazisiko sazinyaza yazi imbhalo ithini naphenyani yazi imbhalo fundisa indoda kokhula imbhalo umuntu loya imbhalo uboshwa la ngiba usumlandulo naphenyana nawazi imbhalo unombhalo uthi bafika phambi kwesizwe bayokulwa naso bazinyaza bazibona bazenrethe babobutshontshwane mbala i-mindset yabo nayithi nesentshontshwane babotshontshwane zenrethe babazenrethe bahluleka bangakani laba abazange bazinyaze bangena kwamambala bafika lapha ibutho likaJehova lathatha umbereko walo laba bachiya amakamela bachiya nabafazi bachiya nabantwana bachiya yonke into kwaba manikelela. Amen. You understand? Manje ngizama nje ukuthi uzima sikhelebha sarakela phambili leyo party. Epolitikini ngagcina ngwa-ANC ngenze 48 years kwa-ANC. 48 years. Yeah, ANC yokuthoma because bengafani nale ANC yokuthoma beyile ukuzidela ukuyithawupa ukuzala wena uzidine wena uphilela abantu. Yes. Selfless struggle of 100 years. Ngizobona ngidini. Le yamvale mina vele khe ngisakhona. Lapha siqala amathumbe ethu lala negebengu umpheto munye sithi ndoda mdithatha indoda ukhulula umbombo kusemthethweni uphula imzabantu kusemthetho wenza izinto ezimthetho ukulisa isijaba sikhange besiye lapha siyako. Ngitshela nawe ukudla kwe-feeding scheme abantwana bemde badle mhlokho uthini ngawo. Hey. Kunecase msengibulala isiziyo la.
umsana webi cable ikhuwa lamnikela 50 rand bail imbhedlela 6 zajama zacinyela abantu base-ICU abantu bakuphi i-death rate yamhloko sayithola nge-analysis seriphotha nguJewel ku-cabinet le ngaphakathi ukuthi i-death rate yaphezulu because unqamula indambeza zembhedlela ezi-6 abantu abaningi azange basaphola ukuya phambili you understand so inhliziyo yami yahlabeka ngoba vele mina uZimo ngihlaba ngomkhondo ukuthi abantu abahlagako balinde wena uthi uZimo waye mina ngingakhamba abantu ngiberekela abantu ngibakhambile khambele ngwenye you understand straight ngala khamba bomaphopotha saluti boso umlembelele umkhomba bongendloba ukuthi manje wakhamba abo Timothy Nkosana wakhamba idzinyani lesilo usenza khona James Mahlangu ebas nog jong nakadlala nekwibiri nje bangadlala nekwibiri bangahlubula beka iporiya naphasi wakhamba indwa kwethu iyavaleka namhla bakhamba amadoda akhamba uZimo uthe kimi sikima abantu basaxhaga ngitshele umntana lo ora 6 nge-FM lo umntana mubi James bamthanda ekhulu bese ngemakhetheni eOhisi kuzikhali umntana lo bamthanda ekhulu umntana ekseni bana rase man banathi nje hey buthi kubani ngomsana omawazi yaha bana DJ akukhunyelwa uTokyo ayikhulumela phezulu ase TV la nayo uma wazikhulumela phezulu ke-FM likhuluma kuhle basuka manje banathi bashayisa man suke esikhulu bayidini umbereko wami calling lugcoba isi authority yombuso ni act number 20 hayi act kama ligcobo la ngaphezulu ligcobo laphakade calling yes ukuthi isizwe sekhethu sathaka bapha abantu bekhethu ziphi indlela zemakhethu yipi izamaphilo amaziko wamaphilo aphi inkolo zekhethu ziphi bacime nomthandazo ngesikolweni musi parliament ekhethu le yangisile ngento iparliament lemde sithathe siphathe self le you understand kuhle ngiyakuthola thando kwamamba kudala bakuba ngisingubo basho kunamalungelo solo kungakhamba imabhunabhuna namabhuna abanye bakhamba half dress kubhala phi and angithi bahlubulele umuntu akabe nenhloni noko abantu bazakuthini mara noko ubangani nomuntu omithi ingubo ubulala ngayo letho yazi wenzani uthando muzakali nomuntu ingoba ngilele ngayo yena uyaqhubeka athi imini le ayithathe ngengubo le toti kodwa buyele ngengutsheni akaphumi ngengutsheni so strategically lo muntu uhlaniphile akayisuthi ingubo phezulu kwakhe ngilele ngayo ebusuku lento uyagubuluka kuphela understand manje wenza njalo uthando uhlaniphile indebele elifundele kwelihlaniphile ngithanda njengobranco unesiphiwo lo mthana khulu kwamambala nesiphiwo akunabakhathi abangisilingana nezinabakhathi abathi bakhalimi bakhalimi abakhathi abathi nabafuna umkhathi wakade okuthoma bayodlala icassette badlala Ray badlala Masana badlala Sithole mina bangibona ngijamela lapha ngiyafanele baye ngiyabaphala bethi kuye Italy asikhuluma ngepatriotism ukuthi umuntu uthenge ekhaya uthunge ekhaya nokho ngiyabungilingane thunge ekhaya bani asingifanele ukuyaphi mara lethi suda manikelela naka then bafuna umkhathi owathoma ne-FM seyina 40 years or 41 years and bana ngimtshela umsana kwantu la umtshela ngifonele enhleke zamtshela ngoba uzima ukhona abathula abakhatshabo eningo yami inkosi enyathi ndake eKapa nakusuka eJohannesburg neKapa ngithi sifuna niyekhaya nangangithethe unake mara sithelele mara nokuthelele mdithumbukele ndibuzise ngabomu ukuthi nzima makatha khona nadlala ukekana nadlala uRay nadlala uSithole nadlala uMasanabo ngomeni tshaka ngumara call gidigidi uRaymond wakwantuli unone njengefariki nadlala abangasekho tot nomfundisi musu badlala uIsaac ngikhona mina mina ngachumela abantu bahlangene inhloko angazibona ngijumela kabuhlungangani nakuthi mina bangiboni ngijamela lapha ngibacale ngatshela umakari wathi mngani ngathi made wathi ngathi yes basobe into niyenza nge-FM lapha umakari ngibabunduli awumngane ethu lo musu lethi mngane unomoya phasi mali uyazithaya mngane bana hayi naloya lo umhuga mloya wadlawula lo ukhulumela phezulu uthi ngizakunyenya ngizakwenzani
Nolenga yaza kufuthumela enatsho angakafuthumela amagazi ampuwa mara ku-right mara khe ngimtshele indaba ezingitshisa namhlanje ngibonani phambili ngibona umhatsho kaBobo oku-social media ukuhamba egagasini ukuhamba nge-satellite uhatshela umhlaba wonke so uthoma nge-continent ngibona umhatsho loyo unabo nzima ngaphakathi ngibona ama-ntokazi so khamba nothando lo ungasulandela uthando nawulandela uthando ulandela ethini ungalandela ethini ngithi umuntu ulandela umuntu afika athole selasegidigidini lamayemo lemjamo yabona iphezulu ngibona mina i-future yendebele mina ngo-2029 nasigaba ihlangano lethaksitshaba le nemapholisa ngaphatha nangingenako nginesithunzi mhlanga noma ngingambatha umgodla mhloko ngithi bangimonakele bathi bese ngifanelwa kulo noma ngibatha umgodla uzongifanele umgodla ngifana nobaba mina ngiphakamile nangejamu you understand and mina igcobo lwami i-anointing yami ibhalela i-authority i-interpret i-authority igunya lakaJehova oliphiwa nguJehova nosimakade idwala laphakathi idondo lokuphila ngileyo manje ukuya phambili ngithi itshaye khethu ayisuke emanaseni Dohana noma sikesaba ukutsho bana mamanasi akananto ehle siyabonga mina ngibeleke emapholiseni 37 years nawucala itsha efele endleleni ivuke emanaseni isuke emanaseni emadishweni amnandi lawo inengi indlela nawubale iya ku transport department yokuqala bona bangaka abantu abafele endleleni bekwenze njani human era babantu bekhetha abachaphileko asithathe into yokuthi ingomuso ngilibona linjalo mara ngithini ngokulibhincela fane kungene emgodini njengo wemroka uthemba uJehova kunzima uvutha imlilo kubuhle kunjani njengoBobo ulimale kabuhlungu ayizikathanda abalile uJehova ezwe namhlanje isimeji ngohlali ngerubini endlini nethela kuBobo understand because God chose him manje mntu phasi ungene endaweni embi hayidese esigodini umcrash ihloko lokugandelelako uphume sophethe ihluthulelo zempilo nengomuso ngingagcina sesikuphi kuseleni epolitiki ngagcina ngiyiminister waNdebele sathuthukisa isizwe sekhethu sathi nasizinyaza kusitaba season red kwaba yokinto abantu bani basuza kanti niyephi sihlaga kangaka enemarabela kwafika uMandela noma mina ngisapota uNyabela ngisapota uMandela wayejele wahlala isikhathi wenzana wafika la waspeed democracy wasidima ifreedom ne baba keka ihlahlule yazibona kuyini umhlago kaMandela Yesu uyathinda unehlizweni mara zange abangilento ekade silwele yafela boKhrisane yalwela boSobuko yabela boBhiko yalwela madoda ayehlathini kwafa izizwe ngezizwe abantu abanzima amakhosi abantu abanzima asahlagana namhlanje ngoba balwele democracy into zabona amaphosa lezo udlo yabe ngimizwa loyo yazi ngimizwa kungamizwa loyo yazi akazwakali uthoma ngeCovid yakhumula bathi ngakhambi futhi nenzeni bona abakhambi bavale nekereke lapho kunye bathi ningathanda umuntu ongaphezulu kazima ningathandazi thanda uzicimezana nithandaze khulu nithandaze benilile benigedeke phasi nizibhudabhude phasi emloteni understand isana ukuthandaza uthi ngimlise man is not my portion mara unento ngifuna uyitsho ngabonyabela abajama phambi kwamakhuwa 8 months amakhuwa aya 1838 ifika Nyabela basirefarele kule iyayipi eyamanikelela akubhalwa ngayo enkolweni untshela ngabofana Ribek nabo bana amakhwahlana kazaxhagele nezakwazi ukuxhagisa umuntu into ekulu ngento ngiyitshole ukuthi uMandela siyamthanda mina ngimthanda manje ngamhlonipha wahlala nejele hle mara kunamadoda abosisulu yabo Albertina Sulu silukazisa yes ugogo la kunasigada ngemva kwakhe
akanuki ratha lo gogo le fana nomma lo fana nomabhandi hlukaze ikerathu bangulubeka zembele nyaquba yileyo umuntu engimchoko Yes. Albertina Sisulu ikhuluma ngabantu abajama kugogo wini alright nithi waphirizela unobani umfazi akonobani ongahlali iminyaka emasumi 30 sola kita umuntu olukhanja amathethe nendwala nendwebu wachapha labachaphe kona wachapha ukuphala abani uJesu isoluvalula mntu uJesu ufana nami uJesu yazi that's why ngine relationship ehle kangaka noNkulunkulu uJesu uthi ubani loyo ukhulumako Dobilithi Mkabe Canki Dobilithi Mkabe usifundisa ukuthi umuntu uziqala uzihlolisisa uzifune emaphahleni understand ona uza kukhamba ungeyifuna enhle singabumbana better nangisazihlola thina sazifuna bona sijame ebisati sifuna njengabantu sabumbana indaba leyo yabhala lapha ekuthini na usiphi democracy ke ngikhulumile yakwanzunza but after 500 years asana because asana mgwenyama angijami naba ngiyabuza nje ukuthi ikhotho national lichukuthini ichukuthini vele ngedemocracy because abasibuze musa nabezokhetha uzwe lithini ufana uMampuru ufana uSikhukhula bengazokhetha lapha abasisekhona ngithi bengamkhetha mhlawumbe umana la sazi mara bengizakhetha nabakubuza bengizakhetha labangithandako siyabonga ya ngibhidline umuntu ni mara ngithi bengizasikhethela nakune democracy but idemocracy etshelwa ke driver ke no driver chinga ngapha ungayi ngapha yabona njani ifreedom ayikho eSouth Africa lapho ngikhuluma senkunzima the politician yes ayikho ifreedom eSouth Africa iphi Nani? ihlabathi ekhethu iphi a question of land ihlabathi iphi inaga zemakhethu ziphi ngakubuza dade wena ngoba uyazova waza ngazi ngiyona ngimbuza uthando ngimbuza ubobo wena ihlabathi ekhethu iphi amarubhe ekhethu iphi imbundo emakhethu iphi ayikho ihlabathi ingaphasi abakati inonekanga la ekhodwana la kunabantu bathi bobhalisa sebafike lapha kade sidlalela lapha nabakhethu bebadlala lapha bakhuphuka imudlwana abajingile eGauteng gate night ijingena ibona interest ivumu nayibona idrop yes ijingena ibona umuntu onzima ngithi abakhethu babedlala so khona lapha eranjisi khona lapha idlula khonaba ikamera njisi apha mzira thonekethwa leranjisi yo hey madekethu cala apha amathune emakhethu amanye alinyiwe ngakubhejela uJesu Mavili 2 iphi imango yangekhethu nemfuyo zethu nomregoti kade sina ukulima sizilimela sidlela sisuthela ngaphandle kokuya emarikeni edrobheni Yes. ubumnotho umuntu onzima kade ubereka ngezandla zakhe yes ngaphansi kwedemocracy awukho liphi indebele eliyi-premium alikho eliyi-ministara eliyi-president ngikhona msiyangithuna ngithuna kuphi ayithuni ngaphalela ukuthi imandlalani basi benzani nje khona lo akenzi next Next. mina ngithi nangathana sanikelwe amathuba afanako under freedom yes uSolomon ayifelako yes uSindana ayifelako yes uChemaslela unina nguye umfazi eMiddelburg yokungayibhoda yokujika eVonorfontein okata nombombo uma kaChemaslela uDanabari wathi angikhuluka lapha inyawo zasala ngekoloyini umntana abantu abezimde bazonde man ndekube nento yenzekako man nasifika kubhalot apha ndekube nomlidlwa nokhwara inyawo ndekube nesimangameru man Iye. ngomana abantwana bekhethu abatshejwa banino basinyenya musa ngoba i-freedom ayikho total freedom and emancipation izokhulunywa ngithi amalanga la nokuya phambili abantwana bekhethu abasikime beka nihlodlwa phasi beka ibhiya phasi sokana ndazana ukuthi beliyakuthuna ibhiyelo beka nibhiya phasi msikime nijama umjeje itutuko nechaphuluko heyi mbana ungayibiza njani na ayikho idemocracy noma umuntu ngomuntu into yabantu bayadlela dala abantwana bebakangangani ngitshela bona abantwana abalindeleko esikoleni mhlambe ithokozano libongano ruphi ematresten apha ribekezelo rini feeding scheme ayifiki Ish. abantwana batsirimeze babanje sizezi baduleka phasi alright akukhulunywa ngento engifuna ukukhuluma ngayo le ukuthi
why nanikhona ukuphiva bosha ukudla ningathi umbuso la ube ne-feeding scheme for ingoma why ngene njalo mara uqinisile and abantwana mhlawumbe emzini eminye imizi ayilingani idatha iye yona vele ayilingani emzini eminye mhlawumbe kuyathayela bayathalela akube ne-feeding scheme siye ngale ithuthwe njengethungela kunabuhlola lapho amadoda ayikobona bezika ningangirarekeli angihloli ngiyakhuluma ngizwabandla ngiyabeka indaba abondla abentwana abanoma bangali bathi bafunda umthetho bafunda nobudoda njalo bondlwe angena kanye njengethunga njengenyeni kanti kwalaphi akwali manje sayikhuluma ke le nanzi indaba eziyetafuleni ukuthi freedom ayikho ziyetafuleni ukuthi abantwana bethu nabasengemphathweni abadle kanokho ungamorakala umzi loyo kunama bobo ngikhumbuza mani imizi enganababa enganama enganabani enganabani ngesikhuwa yabona abantwana baziphethe imizi leyo koma ingatshetshwa ifithi isikime zazifiki nalapho benza lapha zenzi kuyatshoda kwenzwani allright fanele umuntu ahole 350 ondla umuzi abantwana abayi-7 abanabentwana hlamba mani hlamba mntikhulume mina-ke ngithi asibuyeleni ebongweni zekhethu siyophakamisa ibongo zemakhethu thanda umuntu uyithombe wase buthi sikhulume yavuma akubuyele ekuthini umlungu wakusobani umuntu azazi ekhabo eBhayibhelini kwakuphele kunesikhathi lapho umuntu ayokubala ezweni zekhabo abantu bangaphandle bathi umde babe nephepha iphepha lokwenzani sithe special skills la kube nengqondo engekho ekhaya yavuma besitsho njalo ngibona ema-university madoda amathuba ayavela abantwana bebakhethu application form ngebhekeni bafaka isimehlana ngebhekeni kube isimehlana eso application form ngebhekeni nasingeneni thatha namathuba nawe kuzithwenye uthi nawufika lapho utshera umhlangano kuhle ubambe kuhle bathi uhlale ngaphambili indaba zinje angizobona ngithini ungafiki lapho nawurara abantu ube ngathi uphiwe dungene ngekhono lakho ngamandla wakho umbono wakho singakhona abantu bekhethu uzima usiphile abezimi basithandile ngakhona ituba lisekhona nami ngisekhona ene batsho ngiluphela hayi njani ebusweni ngibonakala ngithwabile ngathi ngisele neveke dati awa lukazi bezinto angivela kuwade ngithi angiphakamaso wathi mana thana umkhwenyana muslo ene kube ngikhuluma ngesithi ngikhuluma ngesikhethu ngizikhantsha ngesikhethu nangingena esigithi ngiphala bophada yakhe straight bala bo rasho bobani laba bangikhetha abembatha amadoda ambatha amarogo la amadoda ngikhetha bala thatha amaviki la kwaNdebele la ambatha amarogo amadoda ya laba imhlobo leyo angiyinini mara bathatha amaviki lonke lapho amaviki lekhethu singawavusa into yokuthoma engiyibawile kwembusweni abayenzi ngithe fundisana abantu bethu nibabandula ukuphatha ama-tech shop bengazi mnabona uyazi ujanitha ngibana umntazana wemashini masilo ushaqinta khamazanyana msapha khamazanyana ukhuluma kube kanye lo mntazana straight uzowini lo ukhuluma kube kanye yano itsitsiri ya mntazana ngifuna nje athathe omunye umasipala nda ngifuna ukukhuluma e-FM mina thatha omunye umasipala ngangenza sile osame ngelwandle la umkhulu kuzona mina uthathe ekuthile kutido indoda ebilayela kwa iyo kuchanisa izakubuya ukuthatha izalethela ibruku ebastop kuzoba mnandi lapho mara ke ngiyathokoza ngithi into engiyikhulumako mina nobobo no uthando lomuntu supporte ibumbano lesitshaba kamari ngasese ngoba mdele ufake nesitshaba esinye sagandelelwa khulu kulezinye itshaba sifake so kamari ngasese ufake nesitshaba eso sibe ngaphambili nathi sikhona ngapha engangezelela ngathi nathi ikomiti naseyicela bathi hey man akunamuntu wakwamahlango wakwamphenduli wakwantu lapho ngangezemakhaza zangezimakhaza kahwa ngathi njani hayi si-original siyaphatha lapho yes nawulindebele bumera thatha yes budeputi ini uzibuze yabo isandla somuntu ngisandla sami yes ngenamna xa uzaba isandla sami yena yes kolo sengiyideputi ngesandla sakhe hayi akungezelelwa ngathi thathani konke yes thatha wadi komiti masipala province country South Africa thatha yes sonke siyangena lapho
Sephe zonke. business bantu bemakhethu indongezeni nombhalo uyavuma Yes. kuna konke ngemva kuba somthula uJehova zonke zakunikela wena ngezakho nasi indaba uyiqalile ngiyakho indaba leyo phatle kwela nansi ngikhundla zihatshekile tatana sakuyisa tututu akuyisa sabulala abantu tututu kwela nto ibubhuruze sonke isandla mzudi usonke isandla uthi yakamnto leyo buso hawu ngiyathokoza ngithi no asikimeni sijame ngenyawo sakhe ibumbano number 1 number 2 sithatha amathuba Siyavuma. inkhathi zondeli uJesu can delay uNkulunkulu nabala iminyaka uthi one day is like 1,000 days uJesu can delay ukuthi abandebele sihlale kuhle and thina abane relationship naye somthanda kakhulu uhlonipha abazali bethu uzangezelela insuku so uzokudelay ukufika kwakhe irapture ngeke ifike emsinya ngoba thina hlonipha abazali bethu sihlonipha nesodwa sakhe ingomuso labantu lephambili ikhuluma okugcina uzimi nabezimlo yethu uJesu lapha kunuhlezi uSolomoni lapha kunuhlezi nabonyabela naboJesu naboMichael sina angel bahlezi bakhuluma bathi akube nokuthula ephaseni ukuthula kwami nginepha khona nginishiyela khona nginishiya nakho embathani ukuthula nobuhle nokubumbana nobunye esizweni sekhethu nihlonipha amasiko nihlonipha abena benu nivuselela ibongo zenu sokuvuselela in-street committee nama-block team nani nama-zonal ukuze siphaphame sisitshaba esibumbeneko umnotho uphezu kwethu singakhona yes we can singakhona Yes. zimanisikelele Ba njengoba sesiyisonga ubereka neGosthugwana. ngikhwatha Nisenza ibumbano lesitshaba nikhamba nikhuluma uGosthugwana uyalala. Ubaba uzwa ukuphi akazi nabamtshela ukuthi uGosthugwana bamdumuzile. ya ngibusele ebudisini manje lo msana ngathi nasingabunina unamgwezani mgwezana kamabhoko amabhoko tsindeni umhlaba unethuli amabhoko atho umuntu uthoma umthebo amabhoko akavalanga ngamachaba kuvalwe ngamakhanda amadoda ngathi mnteni tshejana umsana lo umsana lo usiphiwo esimangaza kwephasini eMandebeleni nangu umsana kade asiphiwo esibudise basikhathi besana abanombono abasikimako hlangana namadoda aboyise nabonina babeka ikulumo ezwakalako wasikima lo msana kubudisi yo ematresteni akubudisi lapha kwasimembiwa kubudisi asikima abeka indaba amaqhegu uthola ukuthi amaqhegu 900 wangathi kuphuma ingoma kwamabhoyo wakhuluma lo msana amaqhegu aphuma ngenhloko wayengena eholini aphatha umberego omuhle wayihlonitshwa le kososhangani wahlonitshwa kude lo mthatha iSouth Africa bese nimsikimela angazi umuntu ndina bona yini ungazositshela bona nangumsana usidinile ngani khona kubukhosi sangathi inxa kubani angisekhaya sekuladanyana manemva kokhwacela iphethe itelephone ngithi mana kwakuneno ngithi mina nginabezimo nginamaqhegu mina nginehlukazi esinye sekhethu bese ngitshela indaba onomqeda abantu shagijima sithi hey sana ungaya lapha bala ngingaya sikima abantu ophuma nkolweni enamafestile anzima unzima wezi mahumu jabona ukuthi ya ngithi gogo nomqeda abantu gogo unikelane gogo nambutuma lukazi zekhethu valani lapho bodyguard heavy khulu labo military ancestors bami very heavy ngihlezi ke lapho ngiyazidla ngiyacabanga imizindlo enhliziyo yomkhumbulo yami was heavy ngeleso yenza nohlugwana phambi kwekusasa nakusasa bengitshela inkosi ufene ngendaba ezini nohlugwana lo siyakude manje street bafona uhlugwana bachathwenye umonakela umuntu wenzeni athoma indithele bamthomelele siyaplana ngithugwana uyathatha nawuthatha ukuthi ngithi lethi imali phela mthana mangikulasa ulasa ngekoma lethi imali uthi ngizokuthengisa indlu enye edrobheni ngithengise nani ngithathe ngibhadele square up lapha ngenzeni ngithi ya letha kube bukhwini ukuthi ngizothatha yena lo singiri ya usuku bamhlokho ngifonela umntwana enkosi umntwana akasenzanga khona umthana kaJames lo wakhuliswe ngimi abesana ngomncane sasithi ngusipho omncane uthi baba
baba uThugwana bamdumbuza ngithi kuphi nini njani suka apha wena uhlolani uthi baba ngihlole and ngiyezwa nguyiphefula njengoJames Rakham Sumsalo uthi baba ngisikime ngidobhikhela emotoro ngididizele ngendlini ngithi yazi umuntu umsungathi ngathi nginelwane ngathi ngingelwe zilwane yabona ngathi banginoyile hey ufone umsana we-Communist Party ngangimthanda kangani uMandla manje ukhuluma ukuthi wakwatiba unemochari ngiyamazi uMandla Dibane afone nathi hey leadership phela ayisilinyalele la phela bamshayile uThugwana ngithi I'm coming mara ngididizele ngingafika manje ekolweni ngoba ngikhamba ekolweni phasi unamavili mphakathi lo bazephepha bazomamba lo wamaqhinga awambala ke ngiphuma mina ngitshayela njengosigwadi ngitshayela njengosigwadi nosemsuzo kodwa vele kunamuntu utshayela njengami ngitshayela njengosigwadi ngirubale ngithi nangijika lekhondeni eyinto ethi nojika intongiyayo ngifike sekugcwele amapholisa kugcwele nabantu kugcwele banuna ongabarehe angithi manje umuntu esigida simazi ngubani ukuphi kwenza njani angiwithdraw namaqhegu angitshela tsuka boy withdraw wile ekhaya udade omkhulu lapho advocate Thugwana udade athi bamahlangu bawukhulumela umndeni hey asazi bona sithini bangifonele ngiphendule nalapha eFM le eFM eseJohannesburg yakwandebele le batsho mina ngithe wafika abantu baphethe ingidi ngeveni bamdumuza ngase ngatsho njalo then saya-ke kwafika u-MEC Mashilo umnganami hey swat hey le bamlimazele uThugwana awambala-ke sahleka sithi umnganami sahleka kubuhlungu hey babenza njalo man saluza ikhono elimangalisayo lokujama estage lokulungisa izinto lokuphatha umbereko ungene uphume ungene ulungisa izinto uthi abantu abafika ubabona ukuthi nibabantu niyancama naningamileko niyancama ya ngathi umoya kungalala ngokuthula ngathi uzima ngavusa ababili bathathu namuntu uzima ngavusa abomaqhawe bayi-20 kwaNdebele avusa abomajoza bayi-30 50 avusa abomabona khona uSteve Mabona ya akhe kwaba nengwebo avusa aboChema Silela avusa aboTimothy hey esesikosana mntu wakwakhwela phe kwebhesi ekwakha batho bayalo wathi nisuke eWinterveld endlaleni bendla amakondlo nizokurasa niphatha kwenzeka next la aniboni bona sisabereka sakhibelela sisakha la akhuluma nge-reconstruction khibelela esesikosana somkhahlekwa rangababa somkhahlekwa Simon Sikhosana wajama safihla bomcwayizini safihla bozwelithini amakhosi amakhulu la wathi live impuphu emantsheleni napho uzwelithini ingonyama yakwaZulu sabafihlela ingonyama yababusa 50 years kwaba nokuthula kwaZulu ingasilitho njalo nawe Jerusalem Bethlehem omncinyane kangako asesiphetha la ngembalo ngizobona ngidini manje uThugwana walala and sithi uzima ngathi angasiphomunye uThugwana babe yi10 abomajozi babe yi10 abomaqhawe babe yi10 umadoda amthulu wayikhuluma kube kanye ikekwena abakha indawo yekhethu sayithuka sayinyefula namhlanje asinabukhaya asinabhekwa asinasanda asina contribution asinanto singayibeka etafuleni ngoba sihatshekile tot nango 1838 amabhuru abelana ngathi njengenyule ekoponi bathi thatha 5 thatha bahlanu bakubereka saba sigcila zabanye abantu namakhuwa nomhlaba yilezi izinto ezingisilingayo ngithi nangisilingela ngisilinga ukuthi 1 babiza amakhosi ekhethu ngamakhosana thana babiza ngamakhosi wenkodi phethi threat elingaka bathi inkosana njani then bathatha amandla ubukhosi banikile umasipala inkosi akhona ukulawula inzibi akhona ukulala amanzi angena kwageleza kumbila akhona ukulawula ukusekelwa nokukikita nokumesela ukuthi ulungisa izinto mde ukuze umasipala enahando lena ngeli inyoka kamle mde ukuze umasipala ungayibethi ungayibulali mara ungabulali inyoka zabantu abantu baneyinyoka yo inyoka zathe ukudila ukuhlanya ukugijima amaviki la udobha amaphepha
andangezi bangiloyo ngibabhalele msaloye kanjani abhalele isigidi emabhurweni abhalele isigidi ekethu kukumbi silwa sodwa singazibona silwelana mara ke yaba buhlungu indaba kaThugwana ene sisaduduza namhla enhle ngathi nasino ngichaphile ngingakayenzi ngathi ndekuvule iCoast Thugwana Foundation no nangifika emathrusini ngisithomo ibereka namhlanje kumuza nawe thando ubusy uthengisa ingwani uye Johannesburg uyaphetsheya wena kulungisilwe iheritage nento yeculture nento yearts lapha bobo nawe sikima lapha bavala ngemgodla lapha besane groundini kambe sokufuna imali si trainer besanaba sibafunela ifunding indweza zakhiwe kuhle lapha bavale ngemgodla lapha bavale ngendodana ezithuthwa eslide kwezinto ezingamuluka zingameleka kwezinto number 2 ibhola football nesports sabasusa abanene badishe ngayo mina ngaba mkhathi phela ngalesikhathi sase ground sihatshe uzana kamnandi hey nedomi wathothi ngithe iraho lakhe lihle kuliyangara no dude the way he kicks the ball maye bathathe ukuthi iraho lakhe lihle yakhe kuwe ngilibone iraho kuse ground hayi man dude the way he kicks the ball dude ngendlela adlala ngakho ngidlalela kamnandi umsana loya okwamkhwebani loya uyabona manje bathi angithi nomunye umngane bamsukela iMC le wathi mbamba ngaphambili mama maye bathi uthe umbamba ngaphambili bamba kamnandi ngaphambili kanti uthi mphathi wehlelo umbambi ngaphambili mkhambi ngaphambili master of ceremonies yabona manje mbambi ngaphambili ngibamba kamnandi ngaphambili manje kwaba kumbike ukuthi ngibambela ngaphambili kamnandi ngikhambela phambili kamnandi mphathi wehlelo ukhambisa indokuhle yes yabona mhleki lukaza hleka bezakenuka kena indana lelichapha uphi bathi allo bamhleka yazi bakuhleka totgula ibijara bani ngithi bahleka kuhle kumnandi bakuhleke ngesikhathi sechono bakuhleke ibijara bakuhleke bese bakhwela imbesi bayiPitori mara ke mina ngithi let's go alright ke ngibeke ngesimbalo uma ungifundisa ngeBhayibheli ungikhulisa ngeBhayibheli indodana yolahle uyangala yazichaya yazikhanitsha yazikhakhazisa yakhamba fast forward wathiwa namhlanje uyokudlala eMfareki yathi mina yabuyela engqondweni imindset yethu mde ibuye beyifike lapha isifikisa lapha sithi kude kwenzweni enihloko ngisibeka kosanonyaka nje nonyaka ozako kumele kwenzweni uthini indaba ebumbano ibumbano lisesekhona ethi ibumbano khe litshejwe ngekwemali likhona ibumbano lesichaba sithi abantu ababuyele ebongweni zabo bavuselele ibongo zabo bavusele emakhaya bakwamsiza abahlangane bathi yini role njengebakwamsiza singayidlalayo lapho ke baba nobukhosi abavuselela kuthweni nethi bayenze ukuthi bangamuka omunye okusikhosana abahlangane or ngeba uMagijima or Majali or ngibaphi akuthweni abahlangane sivuselele history yethu phakamisa ilimi lethu sizikhanitshe ngento zethu ngokuba ngithi understand cala nje mina nangiminister eKanada bekuna 17,000 abantu ababerekayo yo besimakhelwane amasikala eba bekune feme enkulu amafeme manengikhulu adlula ku500 amasikala la ebabe aha thank you yabona ukuthi strategic kangani wena ebabelehle bekubereka abantu esitokini esinye bekuma thousands and thousands inkulungwane ngenkulungwane esibereka lapha abantwana bayadla ekhaya ukhumbula ukuthi that's why ngithi nawula nomuntu ongumma ulela ukumthuthukisa uvuselela italent lakhe uvuselela isizwe ngobumma wena besuthu bathi uthwara thipa ngapha ubamba ithipa kaNustotu ubamba umukha lapho usika khona uStotu kanumama lo akasiStotu batsho ukuthi sitsho sesikhabo batsho ukuthi unesibindi kangangokuthi angajama kubuhlungu kufiwa angajama kumnandi unethi mathi bamithi sipholele sakhe baba umthiso ngayo uqinisile noThembi wavuma ingoma wathi uzimanje simbonile eJohannesburg zibana bathi umsane khethu ngiwele nje
straight mara kuba mkhulu yena mpuru liphoko msunoti mina ngibiza kumsana ngalini ngali mara ngesikoleni angithi abofeni ufeni msingamkwadela ufeni bathi ya sokuphakela bathi kunamakhosikazi abahle lapho abondimani basibiziwe sokuphaka base bangihleka abantu bathi mina ngekwaha ngabiza umithi komkhulu bathi ngiyokhetha ngibalela khetha abafazi bangala ngikhethe kwa hayi bazitshela abafazi bathi emhlangano nomkhulu ekwaha undimani mhlawumbe uzoba khona umlothisa maye kwathiwa ubiza umhlangano wokukhetha abantu bangibanga ngaphandle bekuphuka amazipho ngiyokhetha kuphi no ibumbano lesitshaba lisesekhona nje kune bumba ingomuso advocacy and dialogue ekhona i-live is active ilungele ngiyonke ezokubereka nobobo nawe ukuthi sokufuna i-funding yokuvuselela i-talent ekhaya nokubereka into ze-heritage nokuvuselela into zemakhethu amaholo la ini into ezinimjingo sezimjingo amambala kamanijingela abantu abakhulu umnandi nithi batsho buse-Johannesburg yobusekhaya ngiyavuma ne-Cape Town sinabantu yabona e-Cape Town nawuyimeregweni ujingelwa ndle bumnandini bulle nawuyitshoneni uyalile kubokhaya elitsha endlaleni gelezi isurage kwenzekani leni uyalile yabona umkhakha usesenjengokuba thathwa ngithi freedom ayikho thina sokuthatha ichuguluko elihle ne-transfer ichuguluko lomkhumbulo ne-mindset yethu sithi beregani nizenzele ningakhona manibambeneko niyinto yodwa nimunye ngiyavuma Grootman what's your take about the episode usabhala you still writing books yazi ukuthi ikhohliwe amakhono amanye ngezwawabona ngaphandle ukuthi usikime uye echachalazini wahubhulula vele uyabhala incwadi ezihleli ekhe ngayifunda ikhuluma ngomnotho angazi mde wenzeni uzakureka nawenza njalo how I made my first million ngisayikoloda ngayibhadela mara wangipha 2 lena bentwana bakwamfowethu kwamzilibomvu bathatha ezinye zabangithathela manje nangithi yababuza hawa mfowethu sidla wena ekhaya pha sidla wena uyazidla wena bahlathi mana ke zangibangroba nokho no salokuthenga samo buti sokuthenga samo keep the good talent up sewathoma mathingubo bathi bayaratharata bajayela hey mara wakhafulisa umthana omunye eJohannesburg apha umthana ngazi wathini uCEO weza wakhuluma ngesingisana no yenza abantu benzani basinyaza lokunyazeka kwethu kwenza ukuthi sibhadala lemo kanti siyabumbana singithe kubobo lokha ngikutshela uthando ngithi nabakuyefulako bakuthukako bakuhlukumezako bayakutraina uthi ungakala likani uye phambili empumelelweni yakho ngiyavuma Raka Grootman ya bengisahlathulula ukuthi nasikhuluma ngabaholi thina esimunye kibo indaba yokuhatsha le Thandosi yes ubaba unzima namathambo yes kodwa namcala kumhlophe yes unevale likhanyawo yes sifunde kibo fanele into yokuhatsha kube nala uyimunya khona ngiyavuma Grootman ya ngekho usuthathe indaba ye leadership unganala uyibona khona i-mentorship esinayo sayithola kibo nanyana thina safika sebangasekho ehatsheni kodwa ke nawulalela ama-tapes ukhulume ngento ekulu baba Mahlangu wathi uyarekhoda nawuhatsha so sinama-tape wabo phela wenza isikhathi bengithanda ukuthi nangisafikako ngabo early 2000 ngilalela ama-tapes kodwa bengibuyelela wakhe kaningi ngilalele ngingedwa ngizivalele ngestudio ngithi khe ngilalele ubaba unzima uyamuzwa musi episode le yonke like i-point ne-point ayibekako kunala isuka khona and kunala iksa khona ngiyavuma yeah so ngithokoza khuluma mbala ukuthi namhlanje Thandosi usilethele ubaba Mahlangu ngiyacabanga ukuthi nombukeli wethu uyayi-enjoya i-episode le begodwa kunenga kufundako ngale kwalokho ngifuna ukuthi ngibuyekeze nami inkulumo le asukeni mane emahugwaneni ngiyavuma utshwala budala abantu abatsha kwangaba ngayifundi into leyo yabona umuntu owaletha ukugandeleleka lento ekuthiwa yi-colonism colonizwa kwabantu yes wathi
nakabona ukuthi abantu bayambhalela ngokuhlakanipha wabanikela utshwala Ngiyavuma. wathi nasele bahamulile badakiwe ngizokhona ukuthatha inaga yabo manje ngiyabawa ukuthi umuntu omutsha olalele this episode isililo esikhulu sakababa Mahlangu ngesithi asibuye emasisweni asibuye emasisweni Ngiyavuma. ukwenzela ukuthi umnotho wekhethu ubuye ezandleni zethu angekho ubuye ezandleni zethu sisahuluphela utshwala Iye. khulukhulu abantu abatsha thina Thandos asanamandla kangako silwela ukuthi sithina sichidako sichide ikhisibe ifoundation inzinzile Injalo khona. kodwana iyokunzinza ihlalwe bobani abahamula kwabo umlayezo omkhulu lo baba Mahlangu okhulumileko Ngiyavuma. nakaphela abuyekeza sukani etshwaleni uyabona ukuthi umraro wawo utshwalo ukuthi silahlekelwa izinto eziqhakathekileko zekhethu Ngiyavuma. ngitsho njalo ke mina umzukulwana kaBhuda umwela senjenduni engadli nenjana edla nenjengezi ukula Yes. Sir. Monday to Thursday bakuthola Grootman. sisemhathweni 9 to 12 ebusuku lihlelo ngakwethu ngomvulo impilo ngeyakho nafuna imotivation nafuna nje ukuhluzeka ukuhleleka kuhle emkhumbulweni Yes. hlangana nathi ngomvulo ngolosibili sithi umkhanyo wangaphakathi ngithanda ubaba Mahlangu onzimanzima nakaphela tsubhule eBhayibhelini ngolosibili ke kulapha sitsubhula khona eBhayibhelini Yes. siletha abajameli benkolelo ngokwahlukahlukana kwabo sifunde kibo simunye kibo manje ngiyambona ubaba Mahlangu sachisa ngiyacabanga ukuthi amasokana angakwazi ukusoma ngathana amthola angafunda litontile kuye ngolosithathu sithi ihliziyo ayiphakelwa Yes. ya kulapha sikhuluma khona zethando sakha imindeni sakha ubudlelwano ngolosine sithi imali yakhuluma kula sikhuluma khona ngezamahwebo ngezebhizinisi ukufundisana nje ukwakha umnotho ngilokho nokuningi okwenzeka ngaphakathi kwehlelo ngakwethu Thandos Ngiyathokoza Grootman. Word of the day. word of the day ithi watloga umuntu okukhalimako empilweni Yes. yazi ukuthi impilo ikuphunyukile if you fail to have someone who disciplines you Yes. you must know that you have failed Yes. drastically because abantu sebagive upile kuwe abantu abasananto abangayitsho kuwe awusalaleli ulihlonga ndlebe manje kufanele ube nomuntu okukhalimako empilweni uzokwazi ukuhlalisa phasi athi la uyona la usakhambi kuhle awusesenabantu abanjalo yazi ukuthi ubusisekile Ngiyavuma. Sithokoze khulu kwamambala Grootman. Bakwethu sigadangisa iGood Life Studios. Nafuna ukuzokuhlala lapha uvele kumabona kude nasimniningwana. Nafuna istudio somhatsho naso sikhona. Nafuna ukugadangisa amaphimbo. Nafuna ukugadangisa incwadi audiobook. Nafuna ukugadangisa ama-inspirational quotes. Namkhana ufuna ukugadangisa i-advert. Namkhana ufuna voice over artist. Sikhona istudio somhatsho ngale. Bakwethu nasimniningwana. Ndaba ezitha amezwi akho okuswaphelisa. ngithokoza kakhulu wena mntana wethu ngathi uzimo angakupha amandla ungakalale ikani yokuyaphambili Siyabonga. inrumulo nendini endleleni uzigadange gadanga bofezelo nabothunthana imlonyana abo le udlule urade uchinge phambili ngithokoza nawe dade ngithokoza nobobo ngithi mina lokugcina it was a great honor ngihlonipheka ukukhulu emuthe basifundisa ukuthi nebukhosini bangale basifundisa ukuthi umuntu ubuseke na uza kubusa ngiyathokoza ukuthi ningiphathe ngiyafisa ukuphatheka ngoba ngisazimisela ukuphatha nami abanye ngibaphathe kuhle ngobukhosi ngesintu ngesilebele nange-proper strategic efficient leadership usiyomsayensisekele Thokoza khulu kwamambala. Umbuzo omkhulu uthini yena? Thando Mahlangu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungaphela amandla amandebele azophumelela siyakukholwa Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila